Meghalaya legislator and one of the 5 Congress MLAs who extended support to the MDA government, PT Saukni, today said the Congress legislature party has only extended support to the MDA government and categorically stated that they have not merged with the government. Speaking to the media, Saukni said, Nakran syai bakan ka jingkershan jongi mata ya kan ka mikle di Baltic Alliance kadi kalau magkershan pada trilang par kamdi kalau nak yang jing bagi march mdi bagi march dan ni join batki nginum la ban march nginum la ban join kalau bak MDA benta ka basahi kalau nak yang jing ngin trilang to shu ha ka bedai bat nak yang jong ka MPCC ICC na ka por ko ka kongres horkit hodam kongres mata kamla ber tri bag BJP de kanon kam sutu pada pok jela jongi hajela jongi tobro shikatu nakaliang jongka nakaliang jongka MDA nakaliang joki kidon do saupo lai ngut pelik dangelongi khanyo kita gilong saupo lai kalong rupo kita gilong saupo lai de to bentar bahasa nak saupo lai mensyua ka BJP tang ar WB NPP UDP kini nakaliang juga saupo way ka BJP bat ki alliance ar ka BJP kalong nakaliang joki kalong atang arngut tega bangi sulungo api song tuang ni mata kali sarkar kamli ka balit nakaliang ka BJP tada kalit ka BJP kata kalong ngin kalong ba ngin haperhat syajar jarsin kamno bangin le na joki ndai ka BJP kalong alliance sang ni kini kalong tang along ba nakaliang joki kalong part of the coalition government bakal yang BJP ka don hang ni tiban ogai ka bangi nakaliang jingi barok pa bangi bakam ni ka BJP ka bailam ka sarkar ka NPP ka lam tega cingken jiki om bak BJP ka lam kata ngimi na kaliang jungi ngimi de kalau jiki barhot jiki partners kebetulan hang ni jong MDA i bagi buram ya ke iwe ke buram bar kebujuk na kaliang jongka bar na kaliang jongka deka ban na kaliang jongka BJP do kalau kebujuk hi kalau ke buram lai kamut ke buram paramaki dibelingakan sepang ke BJP hang ni nama nak kalian jongi atau kamu nak kalian jong kongres lalu kongres kong horket hodam ke BJP dan kementerian menumla menteri orang ini susuk ideologi orang ini mengiru ngilong very clear kemudian tang ngam ngamtip ibu parti dengi ngilong very clear menumla hi lah menumla ideologi jongi pada juga buat ke BJP ke clear ideologi deka benda ke besar pada kumpul kalau mata pi kalau hapur India hi berkoi ke BJP kalau BJP kalau rule ya India berkujuk mana kesti kalau rule ke BJP dia kumpul kalau mata hi nak kalian jungi ke orang bang sing semua dong wa dau pas orang bamla simla bagi BJP menurut kami BJP kajidut nong kalau nak mata kajela jungi pada konstitusi jungi dengi kisan ni susu bagi kajidut nong bakrau bah kini hakini ki saustem kajidut bakrau mabele kim tan sarkar de jing tumu jongi bagi don hangni hilti ba konstitusi ke jam toy par kum jo kajela hi bro kawai tingi biso hangni ki babon ke jing sangut ke de labnong ke de responsible leader ki bam jikri nam da kajela ni ko ab kajela tan piang ngabet susu ngi don isu ke bamang lagi ngi abu akhbar jongka sarkar gila push sarkar ka sang beri kaban ya kaban takil kawih din kawih aga palam pendat baro nengi buka sarkar ka sang ban kalau address isu tingi so ka de benta jungi ka long ba bagi tela bang sarkar Ika sil ngat ong takat ni kalong ba nakalang dulong tubukul leader jong opposition takat ni kabenta jong ya kaban point out long yaki ka point out yaki duk issue ki ba yaki duk issue la bodong ki ba ki pajba ki long yakan ba kini keski menta tato habade bar kini ka illegal transportation of coal dan illegal mining of coal dekat jitu duyong tak bean tadi ka jing salan paan hi ika benda ka basa ka slang na ka iga mga mga kalau benda kalian jisya don kalian do tabukul la don kam banyarap lem ya ka sarkar tingi susu ang ni mata don arbenta ong ina kalian jing kawai kalau do opposition aju ko por don kam ka contribution long opposition the sense kalau tula risk pi ka ni issue risk tabukul mata saus dem kaju issue pi kaju issue la risk dekat benda jung kata borong tengku komisi minister angga so kari benta jung kalau menyerap am sarkar manajib don ai menyerap lem berpetip lem hakim kino gi benta jong setiat don illegal mining but illegal transportation menyerap lem wada jar khat long ban ajimut lem
kadang benda kalian suka kena pungkat ke akan pada mereka illegal mining ke badang ya beteng berkuju illegal transmission ke badang ya beteng ke pojok celah ibarat